why a dear na do attention of phone so and I watch you which I say they all can me so me oh yes star 281 hash star 281 hash ucha ubedi and no when you cry and I got 2 draws thousand ti twa na di ne enko yanim e say nya bi de ko weekend what you say you want to say asa kasa bi you try na nya better give us ani enti wadaroma yo mema obi ache na mema obi akwa aba emfamra Adom TV eso edu brese ya na wo se yahwe apomudene na yetototo ya niema eyi nei se wankasa no wo na uni ahoɔden a niema nkofo ye adwuma nkofo kɔ no wontimi nkobi bra so krase ye nananom ye nuanom muslimifo wo ma konkyere nche bia na wotwe awie ye kɔ ne na wotwe so no mde beba awie ye ya jeze ne anigye ne de ebeye pinso enso wo no ankasa na asa odam pam bi why style bi any ade I won say akomchene eboa nipadua no so unimu a aside say it's getting you closer to onipa no a wogine die waje nkwa no no esan so boa onipadua no enti wo ho a America kra na ya na wachene kom kakra ena nhwemu nso ache se wo mo sode a wo mu didi ntamu anopa na boa wo eboa wo pa hye niema bebiri ewo nipadua no emu enti wo na achene kom bebiri nso anopa bere ma wo so odidi no unidi na ayo agyen so obechene kom a oyam twakura ne wa ojegireje meme so ofiri am kopekuko bi anom na asa niema bi ebetimi amagina me na so kopem ene mekọ akodu fie be te say 11 ene 12 mu nti me ginemu ase dudu ekopem sa ade besa na ade eboa me mama hodene ema wonso me kanfo bidi ama wo ene give us about Mr. Adre we de wo bi a wonum bie no na onyanom abibiduro ye ya ye nnura ye no ebi nim tree wo makutu kankan wo na de ye ne sem eboa boost immune system eboa emo ahoden pa ebra obeda no ehia ebra besode no ehia ya na dokotafo no kire se ehia de na so wo sha ase se wo no maduro we yi a obi onu ma wona ntem obesode na koma bebo ni kim sa dumre bi kra wo sode firi mpa so anu wote ahwe ai se na ni su biri no mesra wo a no maduro we bi why me catch us num bi na ono mu a ebedu akagina mu ebeye nsakira ye wo nipadua mu ama wankasa ne wo se wanu mu nura obi no beka akire se media manum nuro ni bia da bia mo ka ho nsam ensomanom anya de ese me yade no ekoro mesra wo kope give us about Mr. Adre bi na tonom aduro no entontom kakraka we da ho se na ho suo no etiem eboa wo edu akagina mu no kwasem ba akom ni se eboa boost immune system ebuza o se de na immune system a ebia wo huna de kro na ma menkyere o se immune system no eye asojafo ewo nipadua no emu cells na wo moboa wo ekenya awo woda ema otimi esode wudidi a ekọ nipadua ma wonso nya feelings e wudidi adwuma bi a wo ye na hoden a wonya ede ye no immune system no ena masa ade no ekoso na wo de ende ya na wa ye mere ade ketewa bi na abo ya de wo dwendwene kra iti ma afo wutimi fo na wa ye tesese bi obi a ya gina to ya de sabia no give us about Mr. ebe boost immune system no ede amount me se oba so okwa fichire na se fichire ni ntemi mayi enafu anson no mete se na dokota e ka o TV so sesi etie na obi tiem se na sa na tie ana sa na tie o on se bosome no eso a wa wode no a emusiesie ye senka akoda ba bedam wo no sa akoda na enya ama amedam a wo se mu ni nyina wa awaye na efiri honom ena da ne mogyasofi no eba no entu se eba fofora ya na enyan senti wo mpa entu de no de bia entimi mayi entina akwa akotete baabi wo yefununum na akwa akofa ni dane e de abrawo entu bonsa abayo kama wo gina wa hunu ne shape ne form akama ne ho akono se nkyenam enso na sebe mpreduasa sa ya de we etene so obu ane de onye kase emoro so bonsa na sa ya de no ani dane no mum ada ne ho adi mo nti wonam kra aso onyem enso na onyem Mr. Okope give us about Mr. Adrunom ebeboa na ne mogya ne nyina ba besene e de akwa ama kutukankan wo me nim se kutukankan ena ne mogya ena nim twi no so boost immune system onya ahoden enti no mienu ena fe nu bana bini nua ba bia yade afra no atim ma adidi ekudi tia malaria yade no ema onya ahoden eye adwuma pa fra 0543 22
2470 okọ drugstore bi abenye bi ato pharmacy shop ne chemical shop bia malaria tete wa chronic to so a give us about mixture typhoid fever tete wa give us about mixture woda untimi enna give us about mixture aduane si wani untimi enni give us about mixture wa fichiri kono emayi a give us about mixture wonsu benya ahode na timi ada adwene yie give us about mixture emfema akwada wonya emro 12 years wo yo ba nso no afafura mesro ma enum bi na wo ma akwada no fo nso a ma enum bi na wo nom no na ni nyina no nso eboa na ehyehyɛw ema ho eyefe mesi aton drugstore ne pharmacy shop for 0543 222470 say netie eye entontom eda ho se ya wonoma ebeboa wo pa mesanso ewa aduro baako ewa ha no we no eye ntaafoɔ mienu ehu ntaafoɔ ye tautology tree na meken ntaafoɔ msa ye mienu anya no asem na meka cho se aduro no mienu sei no ye num ni nyina bom Food and Drugs Authority ajatom aduro ndi dey give us JC mixture and in the capsules so wonya problem infection etetewa numbi numnimi enu bom oba bi o asabe mpredi asanso coffee chira ahun se wa we observant no bon se dumre bi a emoja no eba eye tro ya na tro pa infection achire mesimi ni obi a infection achine didi akona wodie no mu adokotafo aka chense gisi omu yi na wodie wontimi emfafuru it is all your ba na wotena se amasa ha bi aba beto a wanhwe abra na obedwane agyawo oba bi akwa fichire wi a ya na wo mu a wo mo tensem ase no bonse edam yenu miensa na ya na sente kakra bi wo ba bi ni ade a nso obi de ndi etimi tena ho akọ ekoduru animu ma bosome san aba eye infection na de wo ha wo nyina ebre wo kope give us GC capsules na mixture na tonom yenum ni mienu nyina bom Food and Drugs Authority agiatom ma ema no enye wo aniwo se wakogina drugstore na pharmacy shop se o pese adure bi e de akotu infection ase ema ni bi onuma sebe omode ne de omode adi agoro ama adane wo nkuro enti wo mutiti ayepacha mu didi amomfa nchame ya na yade ne ye ka ho nsamzi angofo ze na krachi de wo kasa dodo ai minim de mahunu ne de masua ene hawo de tenkrofo so wo oba no akama kama pa ni sisi achi undimi hwe ne mienu na tikoti se wo bi anim untimi nhwe ne mienu nanso wo de ne durufia asamodanko enye ne photo ebi onuma secondary school okoye ba bia na ogina na ba bia ogu nsuo no ehonom no infection ne de dɔɔso ho pa kope give us GC capsules no mixture na tono we no eye nsuo de mixture no enie na capsules ne nie yenum nim yenu nyina bom mesra so how we to so na etetewa kope bi to wate yeton drugstore pharmacy shop ne chemical shop ba ma wontimi nyunso yie wodwunso ananse moja efiri akiri eba dwunso twa no ekwan no asi nti ama wonyanyem wani wo kyem wanse watimi adwonso obi nso hono adwonso a ne mu apa mienu so obewo ntafo mesi hu infection etete wo edumre bi aba ma hutimi hyehye mpoma ntwere sisi hu nyagoro ya asi ntini no na ama no na de menu a woboa kono kope give us GC capsules na mixture na tono ya no nim ye no nyina bom ebeboa me kuro no se ewo system nimu ewo tube nimu a ebekuni nyina afiri ho ade ama wanhwe ya de uroba beto be ememe uroba na be emem kurampo na di adwuma na wobo obeme ehyirenki kom asa agoro wudi di agoro ano ni nyina ahoa ayete sebe mpreduasa eja ahye no ebubo mpomponya kope give us GC capsules na mixture na tonom ni mienu sei na tie yeton drugstore ne pharmacy shop ebeboa na asiesi meso so dwonso na dwonso no mantentem ntoa so ma wo mfilia be ma de oso dwonso na afilie wo gu ahom kokko na apurumu wo de ande wo ntimi mpurumu o sanse eye wo ya na nya mpurumu no nko akora dwonso no ntimi mayie entitan bia no wo de hye wo supporter no emu a odwopo no mu a bonse na enamo na ho meso kope give us GC capsules and mixture ibito no ebeboa na asiesi yama anu nso dumre bia obi ono abonse na ensufi bi ta gugugu no nyese woni be ma bi na ahia enyese bia wa feel bi na saade no aba mesrewo infection candidiasis genital herpes ne ade ni nyina no yade infection ene deba emema de so onu oba wo infection ko hia eda no a obehu ensunsanso ema ne atimi sie wo mo eche It is all when se kakra na se ho kekaw na ejai kakra se ba bi kekaw na ejai a meso infection na ebo nkaye
etimi gu ma ho nyina etimi kekaw infection etimi masabe woto ase bia etimi kekaw mema nyina sa don sa hye obotom na wudwi baabi opa give us yedre bi eto GC capsules and mixture nimi yenu say net ye ton drugstore ne pharmacy shop we no nso esa aboa ema give us a GC mixture na eboa ma ema ye secondary virgin ti tonimi yenu nyina anom na emoa NCC ye ton drugstore pharmacy shop and a chemical shop Mr. Also to we are for 0543 22 24 70 0543 22 24 70. Yeah, say give us Herbal Center na yete won enkano egusu aka o se bia refia ene 25th I Ghana month na mu ne won ne madofu mienu me for mu ni agre wo ma woda meba na me de ato so na Ghana month ye hwe tire ye de eboi ye hwe ahodo no bi e ba wo foforo nso ho ye hwe bi mbra